for the first time, ADC government to hold a string festival at Khumulung. This string festival will be held at Khumulung Motor Stand and it will be attended by Maharaja Pradhat Kishore Devarma as a chief guest. Tal ki fil phakya tini nishalo mara kiching tong tholaina tini nishalo bisik tal ki fil phakya tini nishalo. After long years of gap, finally ADC government has taken an initiative to hold a string festival for Tiprasa people on 21st of December at Khumulung. This string festival will be held at Khumulung Motor Stand and it will be attended by Maharaja Pradhat Kishore Devarma as a chief guest. The festival will also be attended by ADC CEM Purnachandra Jamatia, CEO Shike Jamatia, EM Suhel Devarma and others EM and MDCs of the ADC government. Likewise, Father Akuras from different communities and social philanthropists from the state will also be attending the festival. Member of String Celebration Local Committee, Lemon Devarma, made this announcement to a press meet on Wednesday afternoon. Jara chino video nai chongnai YouTube to social media to jono hambaya foro kha hamya foro jeng tinara press meet khanya bagai jon phaijak TTD headquarter Khumulung Motor Stand do tam nimake jeng jotun saimano khana string bisikatal 21st December 2023 jeng saimano khana sara Tiprasar নামে একটা ফেস্টিভ খানা সাইম ট্রিং সাইমানো আর ট্রিং রজই খানা Khumulung Motor Stand চিনি টিটিডিসি গভর্নমেন্ট বাই অর্গানাইজ খাজা লইজাক অর খানা ট্রিং পালাই জানো হরন দাদমকে বেলাই অর অ্যারেঞ্জমেন্ট কথানা খাইজাক খানা অ ট্রিং চিনি বুবাগ্রা ফাইনাই চিনি এডিসি ni সিএম ইএম তংমাইনাই আম পরে চিনি সমাজনি হদা করক যত সমাজনি হদা করক বড় ফাইনাই ইনভাইট দেজাক বরং খানা Khumulung Motor Stand বেলা হরন দাদম খানা ট্রিং পালাই জাংনাই আং যতনো ani khabai khoi koinyamu jongo khana jone pale phailai o jaga jengha string painai enjoy khainai tong tholainai tan machin Tiprasar namade hukumu mukumu name ekta festive ni saimano tai o khana string o gobang mat Tiprahasni samung kuruk tongo jemon chini dabisna chongro phainai bai sonjita song buku sorgosi song phainai tai apono karei jeng saimano mia Tipra idol oro jeng final hengkha jeng Tipra idol top 3 winner nai ek number tongnai dui number tai 3 number Tipra idol ni je top 3 tongnai khana boro taisa o tringo boro khana program khaipainai abagai joto hastin joto lokona koinai khabe khube angri koifiro khana jono or dole pale phailai jeng thar tring pala laini hodam bodon bele or kotor arrangement no lugi ma khana stage light dok khana ro onno rokom program hai haisi tan nimake eto je hamaya fana musungo jini ADC government nabo tan khana string basically jeng or local otongo plus basically ADC government obna organize khai tongo abage jotno koinai hainai satiro khana chini or hastin chini je habubagra tongnai samaj hoda kor tongnai be kebang masini or delegate VIP rok boro phaibinai angai hai hambaya fare nongno koyo khana Khumulung Motor Stand do jon dole pale phai jene basa string palanya bagai hambai haster oni singer bora phayani khana phayida ona hasteni singer jeng tubu naimani no kino jeng khana tubu grali atam nina jotono DJ schedule san bangla singer tubu naimani boile tubu naimani kento chini ya সময় একটা সময়নি ব্যাপারনি থাকা প্লাস বাংলা সব ট্রিং পালাই যাব না জং সাইমান ওকা বড় বড় বিজি যা বাগে জংর লোকাল সিঙ্গার আংসে বুম খোকা যে দা বিছনা চং টংনাই বা সঙ্গে টংনাই আপনি আর Tipra idol ni top 3 singer বড় খনার অর জায়গা বড় রতাই পাফুম খাইনাই Member of String Celebration Local Committee, Lemon Devarma, also requested everyone from far and near to come at the festival and celebrate together. Bureau Report, Chini Khorang.